Kakenhun dawa Garoland State balalam khmat da upa Boston CH Marak CEM bamenshwa ka JJDC kalaya kendo ya ka Presiden Drupadi Murmu Harashtrapati Bhavan ha New Delhi ban kerpat ek jingerap jongka ban penurlong ya ka jingdawa jela Bapura tang na benta ki jat benriu ki basong basa hakilum garo Henringut kirang ba nong yalam na ki jat benriu rit pat tribal jongkari India kila ai ka jingkershan ya ka kenhun jongka GSMC layat hu baka Presiden Drupadi kala sngap bat shashkor bha ya ki jingkerpat jongkani ka kenhun Lalu namin rasong cabia mana ancungni India asongni chubat ka ba gadong odong pa ancung saksa derga pa harus kang pa India o tribal ranguni arumi chik ranguni Presiden ng pa Her Excellency Madam Draupadi Murmu ji ko uni dongramo grong nak tamat ha uni dongramo grong nak manera yan Garoland Statement Committee ni bimango ribaim da chinga bina maksa interest kan maksana memorandum ko ba bini sembalon ba bini opison submit ka makta manaham ar namen katsabia una andita nangani rangko asongni nangani gemen Garoland State ni gemen janapna yan dak batsol ko mani namen rasong sa aro asong gemekan anga kadunga irang plaktan ansini deldupa ansini nangnekan nako sokatken arum kangchi yani gemen jahu gen ini gemen ansing kadunga ansini Government of India ansini Presiden ni kita mai kubadi kangku again aro kamku kainga aro kangchi ba yan dakba kangku angna ansing asung gemek hai kumongna mana ansing mengprak isuni gemen mengprak ini gani gemen Srikayo dia abrok yang semua dia haida banga ancung nam kongci saroi mona benang ini ba changsana ancung banga ini kan dirang kon gemat nakta ancung Garoland State ko matni ancni atsika sona pangkam kepa jakatel ko aro pangkam kepa ancni political power po ba constitutional solution ko bana hai mongna ini gemen atsika song ni janggi tangani ancni atsika song ni dirang sudangrang mkhangsi nambat kepa janggi tangi jakatel ko nge janggi tangchina Sini sekarang ko ya alo New Delhi ibai grong nama ni ko agana katsabia sakan chipon itela